Hai, salam kawan semua. Hari ini Kento nak tunjuk macam mana pakai iPhone connect to our player Alphard Viewfinder baru AJS 40. Sebelum ni Kento telah adakan satu video ajar macam mana pakai Android player mirror casting ke Alphard Viewfinder baru. Follow Kento. So ini adalah part 2 pakai iPhone untuk connect to player AJS 40. Tapi Kento pakai iPhone try to mirror cast tak dapat. Sesiapa boleh dapat, boleh roger Kento. So Kento hari ini mau pakai kabel. You kena cari kabel, masukkan iPhone. Lepas tu you kena pakai yang Type C punya input. So kita tengok sini. Dia ada charging and input. So kita masuk yang input. Senang saja, plug in saja. Lepas plug in, dia tengok sini. Dia akan keluar satu play punya signal terus masuk. Jadi you boleh macam-macam lah, check message ke Google Map ke, tapi hanya tak ada YouTube. Jadi dia kalah lah untuk iPhone. Untuk model lama Kento pun cuba juga pakai cara macam ni, tapi tak ada YouTube juga. Jadi kalau Waze boleh pakailah Waze. Okey, semua okey, cuma tak ada ini YouTube. So ada orang saja saya macam mana kalau I beli TV box. Kento tidak menggalakkan sebab Kento pernah beli TV box. Dia kata boleh support AJS 40 untuk model baru ni. Bila saya play, dia half screen saja. Dia tak support. Walaupun dia support full screen. Misal katakan you beli support full screen. Dan belakang monitor itu, dia tak display. Hanya depan saja. So no point. So kalau you beli TV box, Kento suggest you tukar itu belakangnya itu monitor kepada player. Dia ada satu player tau, stand alone, boleh play punya. You follow Kento punya video, mesti you tahu. Sesiapa nak tengok balik itu Android, macam mana pakai Android phone connect to the player dan boleh play YouTube, boleh cari balik part 1. Jumpa lagi, bye.